Kiway na kinongwad RTI kajala na East Jantia uba reaching san siang syai henen kesngi ke arpo arterik urisau ula kerpad ya kisamlawat kam bakin long ki bayaisha ban ap ya ki jubab ba ulayo ki badan kumba 8,000 henrius pa khandai sla kenang ba unla ban puli benya ya ki jubab ban pentepat syaki uba siang syai ula bu jingkeliru ya ka DSC ba kumno kisamla ki bomtho ya ka written test kidang yo ban le sakiway pat ki exam ki bahdien jong ka DSC Ula benrabru baladaja bakini ki bamtho yaki examination kila banyat shakmat de ban ailat yaki weiru bakin yot banyat shakmat haki benta badangsa jongkarukom kathongkam lingba ka DSC. Ini ke arpa tarik bena Oktober ajar pausan nga kamu wada file RTI heto konkret kami ke DSC East Jantia. Hayo to waka RTI kuale kuada file ke DSC kuaman ka lepawi tarik Julai ajar pausan. Ini nak dau kuah konkret kami umbiang yang PIO penman yang abot na ka first appeal haka kanyau tarik September ajar pausan te ufa takli authority le da respond ya gatai haku ada pak wan himeng ayat kejubab kuaman ini arjan dus pak kendes lah dah itu ganian le kerpadi upai ba wa ilat yang wenalai seki tu pentipen cau upai ba te kacak kwa kana haku ki wada dep chaden le emi ki loopholes ko konkret kam jong DSC ko wina konuksa kat kam kejubab ko ada ki changa ko abo jinggali ya DSC kam nu khud phi yau candidate lane ki candidate ki wa absent haka written test khud phi ya ki chaka next stage ya kete yo kat kam kejubab ko AP hanga haka second RTI wa kiwi le dong pensnau chupai ba lade ilat phi yau candidate ko absent haka written test upo chaka first chaka next stage warok kitu ko apply to khud lang pi we appear ki chawarok ki stages ko dang sa yung kermit proses wa kiwi le dong kana te yo kami upai ba ya kani le ko arjan rus pa sla ko po chakisan hajar aspa tam pisau to usu hende nei da ko konkret kamu PIO wombiang da appeal le ko exam yang akat kam ke section 86 yang ke RTI Act ko kedaw atau lado public authority eu ya ke jubab hapo lip house ni ko to kam ke time period ko to ki ngau nong apply uyo ya free of course ya kini ke jubab te ya ke tu ke pisanar ko dara le mem kam diu su te ya kibi le ke benta adin da analyze dong pentip chupai ba di kuat cia kedar ne kat ke jingcem ko yang ala deman ko to la ne bakla le pentip chapi